Что такое выборы в Украине? Выборы в Украине, Беларуси. Центр выборкам вам намалюе что заўгодна і сфальсифікуе і нахлусіць. Намалюе тое, што яму сказалі зверху, і сфальсифікуе і нахлусіць. Выбірае центр выборкам, як далей жыць нам ім ды вам. Хоча вельмі ён аж пішчыць, з Лукашэнкамі жыць. Бабарыка, лідер групіроўкі, так ущем Ярмошина сказала. Хоть суда і не было, она все точно знала, і лишився подписей цапкала. Хоть и не графолог, но увидела подделку, и цапкалу все забраковала. Выбирает центр выборкам, як далей жыць нам ім ды вам. Хоча вельмі ён аж пішчыць, з Лукашэнкамі жыць. Что такое выборы в Украине? Выборы в Украине, Беларуси. Все идет по плану, и сюрпризов тут не будет. Если что, посадят и засудят. Что такое выборы в сучасной Беларуси? Замятусь, посадят и засудят. Выбирает центр выборкам, як далей жыць нам ім ды вам. Хоча вельмі ён аж пішчыць, з Лукашэнкамі жыць.